mata sa kalidad ng edukasyon ng pisasabyan keti Pampanga, metong iya kareng eskwelang guguli sa lagyo ing St. Scholastica's Academy San Fernando Campus. 1925 inyang mitalakadya ing academy at sa salubungan dane ing kadinala na banwang anibersaryo na niti. Mibuklat ne inyang July 27 ing year-long celebration lalam ning temang 100 Years of Love and Service. Kami parang profit-oriented. Ang importante sa amin hindi yung kasi kahit na-losing kami ngayon, 'di ba? In the last yung sa pandemic, talagang on the red kami. Pero ipagpapatuloy namin kasi importante service, hindi yung profit, 'di ba? So, that will be still our commitment. Sumangi ding tagumpay ng edukasyon na aampang na ning St. Sco San Fernando kareng-karelang kasalukuyan at dating estudyante, paninap na kanu ning eskwela ing makapamusning kolehiyo. Ipagpapatuloy namin yung commitment namin for love and service. Ibig sabihin nun talagang aasikasuhin namin, aalagaan namin yung mga estudyante pupunta sa amin at ito pa, may dream nga kami. May dream kami na saan makapag-umpisa kami ng college department. Kasi right now hanggang high school lang. Pero depende yon kasi we have to have some kind of feasibility study kung pwede. Kaya yun ang isang dream namin for the next 100 years. Bistaman balod da kanong magastos at basta-basta ing Mika College Department, lalawende kareng option sing maging satellite campus na la ning St. Sco Manila. Gusto kong mangyari sana, if St. Sco Manila will put up parang muna yung satellite school, satellite campus ang tawag doon. Kasi pag may satellite campus ka at may dumating, di alam mo na meron ka talagang clientele, no? So yun ang pakikipag-usap ko sa Manila. Kung pwedeng gawin mo ng satellite campus and then from there pwede na kaming mag-apply for at kung meron na kaming college department, pwede naman kaming mag-consortium sa Angeles University, sa Holy Angels. Kaya ba karing aktibidad at taga ng panagkat ni eskwela deng lecture sa panimunan dareng kilalang personalidad a graduate kareng miyayalwang sangyaning St. Sco. Kalupa dari dating Senator Leila de Lima, incumbent Senator Rizzo Hontiveros at Christian Esguerra. This August, meron kami palang centennial lecture series. Akong una, August 20, and I will talk about education for justice and social transformation. Ang susunod si Christian Esguerra sa naman yung September. It's all about yung situation ng Pilipinas. Ang susunod din si Leila de Lima, yung weaponizing the law and her life as an example kung paano. Tapos si Risa Hontiveros sa March, empowerment of women, yung ganon. So yun ang isang feature. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Danica Gino, ating pusong makabalid.